Where ave behlupha abantwana bakatata Musamseleku not so long ago guys benixele ngolwandle ekucaba ustressa ubaby mama wakhe sasithuka noba hayibo ulwandle kanti ude wanomntana nyani sabe singenaso isiqinisekiso ke kodwa and then yena intombi le ingunokwanda yabe isithi ulwandle uyamhlukumeza kudala enyamezele yena woyisiwe saphinda sambona ulwandle sana eselwandle nenye intombazana esingayaziyo mulweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So kule video ke ndizandlelela irecording kalwandle econfirma a lot of things. Now into yenzekileyo ke emveni koba le ntombi kalwandle unokwanda Luthuli ebefakele lantuka ezi screenshots or status like ekhalazile indlela aphethwe ngayo ngulwandle, uye ulwandle wathi go live. Well, kanti go live bingumpumelelo ebe live ehamba nolwandle, and then ke wabuzwa ke comment section ulwandle ngento kwa baby mama, then ke waphika ke nakhe bakanamntwana, and then abantu bambuza into yomntana batheni bafuna ukwenza umntana kunye naye, wabe kanti ke uyamphika ngelo hlobo. So unokwanda ke inoba kayithandanga lonto leyo, and then ulwandle uye wenza i-voice recording okanye i-voice note wathumela unokwanda ke lo wayifaka ku Facebook wakhe, masiyimamele ke ba ithini. Ngaxolisa bese ngikhuluma nawe izolo lezo bese noma kuthiwa ngabe yini engikade ngisho bese ukuthi mhlambe ingane bese akuyona yami nani yabo bengafanele ngikhuluma ngale ndlela le bese so ngaxolisa wethu uzama bese ukuthi ngentozi khuluma nawe kahle mfethu because lezi zinto lezi zikhuluma ngendlela le angenza ngayo njengamanje akusiyona mfethu yabo. So ngicela mfethu ukuthi ungixolele mfethu noma kuthiwa mhlawumbe akuboni namhlanje noma kuthiwa yini mfethu yabo ya mfethu. Hi ke guys, nani nizivele ulwandle ecela uxolo kumama umntana wakhe ngoba aphike umntwana wabo nawe bekunye nompumelelo, and umpumelelo ndimbona ba naye uya-entertaina lento ebuzwa ulwandle ngento yomntana. Xa unompumelelo I'm sure akafuna usoloko ingathi nguye umuntu ombi. So if ulwandle naye akekho careful sana, umpumelelo uyafuna ba naye ulwandle makacace uba uyazenza izinto njengaye, because ngoku bemfaka kula live and uyayazi into ibithethwa ngoba kuthiwa unomntana nento bezifakwe ngumama omntana wakhe. But anyways umdala ulwandle naye uyazenzela i-decisions zakhe, so unaye ke umntwana nyani unokwanda ke kudala emane afake umntwana ngecala, afake indlebe siqombe hey sakhe kwathiwa umithi saya waphela unyaka singade sibone umntana. So ucacile ke ukhona umntwana ke ngoku ngoba ulwandle nakocela uxolo ngoba ethe wamphika. Hopefully ke ku season 3 wezingane zesithembu sizakhe sibone nezi zikalwandle bethu nezinto masingancishwa, because i-drama is already out there apha ku social media. So abangakhelele basenze lonto leyo, and ulwandle akungumntana kaloku sana ngoku naye sengutata noma ngutata, okanye kukuthando nesithembu ikhona into ezawuboniswa mhlambi kusiwa isisu sale ntombazana okanye umacele sambona ethetha nolwandle ngalento asazi, because besivile kusithwa uthando nesithembu bagqibile ukulishuta, they are busy with diaries. Watsho uSnake la interview ebekuyo ebidlale apha ku YouTube. Kanike nicheke nina nicinga ngantoni ngalento kalwandle i-girlfriend yakhe isithi ulwandle iyamhlukumeza kudala enyamezele, ulwandle na ke ngilo simbona ekunye nentombi entsha wamphika umntana, kodwa ke ngoku simbona ecela uxolo echaza ba lanto ebeyenza ibirongo kakhulu. uMamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.